Henny kesengi ke art punril terik urampang arjar arpoar, Menteri Rangbak Kejela ulalit ban Plie ke Madan Chandmary Tura. Lazang ye kini kesengi dah kejing duai na iwe ni inong hikai ke Government Boys High Secondary School Tura, but bot dah kejing duai pediang buram na ki kena school ke Government Boys High Secondary School. Haba kerana kini ke program Menteri Rangbak Kejela ulayat hu baka sorkar jela ke lepelaj Klur sampolak tingka na kebenta ban Pynitynnad cucu ia kini ke Madan Chandmary. Lepenyat ia kini ke program do Augustin CH Marak layo ikajing keren pediang buram na Deputy Commissioner Ram Singh bala airu iki kintin penuai program da principal ke Government Boys High Secondary School Tura. Tang ya prangobat nga stadium rangko aro ya astroturf facility rangko nga nam songinga oni man da alni ya tournament ko kick off ka anio je dol rangan alo participate ka etchen ya dol rangko boldak dengni aro do basi parani team rangko anga angni side dunia nga nam gepas kaniko naska best wishes aro good luck aro je team rangan ya tournament to participate ka engatchen luck team ni member rangko banga angni kongra ya best wishes ko na kusyunga aro tournament ko organize ka organizing committee ni member ko pagsatai anga ya chulkur ayanga matelaska ani man sangsatai na simang sakanchikon ya nambig pa project ko nambig pa program ko atanina ang gisaka tong gamagchi na simang sakanchikon matele ang ya kanani ko anga inon buntong na kusyunga plakon matela